Okunuko municipality ya Kisoro ya Siberi yanga obwo abebembeza hari municipality barukwatse kiragiro cha trade order. Abashubuza bamwe basima umurumugu bita abandi basigara barikwetombyitira government ngo eshemerire kubanza yaborekaho kuza ku garaji y'ibyiruka kuki bayikuraho kandi ari garaji y'ibyiruka yemere no mu tawuni bari kugira ngo ahandi barayishira ni hehe. Abandi bajumerera municipality kufaya bashenya batabamanyise mu buhandice. Alo kano kanya baraje barasenyura kano kana mfite abana nk'umunane ntacyo kurya bafite hano nabona gahunda imitwaro ebyiri za buri munsi ni gupuraninga wenda nabona sente kubaka aro government ya Museveni irananije none bashaka abaturage baje kabano bawe bakoraga capati barajaye so batandika gufata imbadi ya kwica abantu babuze imirimo bari bavuze gake aho bavugiye ngo barenda kudusamburira bavuze n'iminsi taranyura mu wiki ko igipapuro bacimpaye si nyuma y'iminsi 3 zishize inyuma so hano giye kuba mu gitondo barambira ngo barenda kuza gusambura none nabitse ndakora n'amandazi hano ndi gukora abantu bagatesheje ko igifoto no kugitamanya igiko cyapfuye. Gerard Nkusi or tourism operator we yajumerera government okushenye chapa echebyo burambuzi kandi abiracashurire myaka 5. There's a program where they're demolishing like sheds on the houses, but it is to our disappointment that the municipality officers wake up without a notice and then they demolish a signpost, which is not a shop. And this signpost, we paid it for 5 years. So we paid for 5 years. We have not been given a notice, and then they wake up and they demolish. So we want to know, why do they have to wake up and demolish something that has been paid for? Gushenya mazuga bantu nabikorute imare mwane kuyikora muri kugira to municipality kare municipality yacu kare muri gushenya mazuga bantu ngo itone yakuze mwende kuyasite mwabikorute bari kuvango ikisorobera kuyihanduza kandi imihanda yarabananiye mutanda rodi n'ibyo barakangari sande government bari ari kubahereza bakirabwiriza imicuciri kuja mu maduka g'abantu bafite amaduka gaboneye mw'abantu ngo ni Uganda nce ni yemwe mubyemeraga gute. Gloria Businjo Town Clerk wa Central Division we ashobora government kabanza yabahereze 2014 okuba babishenyire bitu bayanga kuko mwarabyandikiwe abantu bose bafite ibyubakwa biri temporary ubu munsi twatanditse kubivanaho kuko twe twarabibabwiye kandi twagiye ku muhare wa Kisoro Kabare na Main Street ndetse na Kivengeri Road turi kuvanaho ikintu cyose kiri temporary. Gloria nagira ngo mu mugo kubishenya nuguza gumizamo okusiyo bwihangarira terero mbyo kombeka bitagira building plan. Ibyo nibyo twaje gukurikizaho. Ibizimbe bidasa neza biheruka ka paint mu myaka nk'icumi ishize nabyo nibyo twaje gukurikizaho. Amakoraga gashakwa Kate atuzarire